Banai Julai urustad hakakam khayi, Mukesh Ambani bat katanga jong Kanita Ambani, kila penlong ya kajing khawai shong kurim kabahe bha, na kabenta ukundret jongki, tanglai banai hadin kajing khawai shong kurim, kalonging Ambani kalayo ya kakubor kabasngau tenat. Ki kubor kila sapriang ba uwe dukhat batamai, unsawandung syakalonging Ambani. Letu baka Radhika Merchant, kabadai kapersa kenthe kabakhamret, kadang kami lenti banyok kunsyan, bat utanga jongka anat Ambani, unlong ukpa. Kijing kenok syapang kajing kakun jongka Radhika, kila nang yat lakat to kat nepor, dan kibala pentip buat bakalapun kun syua kajing khawai syong kurim. Hari kini barok kilong tang kijing mudur, mentala ong bala kami lenti, ba ukunlung jongka Radhika bat anat, unkha ha ubnai Februari. Wala kalonging Ambani, kamsyam la penti kena ya kene kakubor, hari kidon ruk ki kubor kibala kenok, ba kini ki kubor kidai kibabakla, bat om dan kabakum kata kabajia. Dangshan layo iya ka Radhika, hakikat to kat ne kijing yalang hakabalayo iya ka, bakapus da kababu ya kakti hakakpo jongka. Kene kalapen mi syuk-syuk ya kajing perkhat, hari hakawe kajing khawai Diwali ka badangshan, ka Radhika kalapen jathat ya ki kubor barok. Layo iya ka bakapong ya kasari jongka rong pastel, bat kalapau syai baki kubor, bakalapun kun kidai tang ki kubor thok. Naduk balaya thok syong kurim, ka Radhika kalapau kijing yalang baper, la kalong haka tempel, ne kajing rakhe Diwali. Om slim syuk kala rakhe ru ya kasni kha jongka, da kajing syat ka bakrau. Hakate kapor ki kubor kila penpau, bakadon kajing yakan at hapadeng ki arngut ki hanmen, here bun ki breu kila sngo thuk kloy, ba kine kidai tang ki kubor ki bomdon nong rim.